Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve evdavu salatu ve temmu teslimi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve fa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme la sehla illa ma cealtehu sehla ve ente tec'al hazna iza şitte sehla. Biz Fiqh-ı Sira degen kitaptabız Allah etse Şeyh Muhammed Said Ramazan el-Butini kitabı Fiqh-ı Sira degen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı jaşaw habarını anlamak dep anın üstünden başlagan ek sözünü. Bugün dersimiz Allah etse Amul Huzun mıdahlık jıl dep anga Peygamber Aleyhissalatu vesselam kes atagan ol jılga ne bolat? Ve huvel amul ashir min bi'thatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ol deydi 10. jıl Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğine 10. jıl bolat deydi. Fakat tufiyet fihi zawjatuhu Hadice bint Huwaylid radıyallahu anha. Ol jıl deydi üy biçesi Hadice bint Huwaylid tawşat deydi 10. jılında. O tufiye fihi ammuhu Abu Talib. Ol jılda da deydi atasının kardeşi Abu Talib tawşat deydi. Hadice'nizden köpte var mağallay atasının kardeşi Abu Talib tawşat deydi. Ve yekul İbn Sa'd fi tabakatihi, tabakat İbn Sa'd deyin kitabında İbn Sa'd aytad Allah razı olsun. Kana beyne vefati Hadice'ti ve Abi Talib'in şehrun ve 5 ayyam. Hadice abla Abu Talib'ni avuşkallarının arası deydi bir ay bula 5 gün etti. Aytıga bir ayın içinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam üy içerisinde taset edi. Hem de jağında ana jaklık ettirgan atasının kardeşi Abu Talib'in de taset etti. Allah'ın salamına olsun. وقد كانت خديجة رضي الله عنها كما قال ابن هشام وزير الصدق على الإسلام. Hadice deydi İbn Hişam aytqallay vazirit deydi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın tüzlükte İslam'a deydi. Yashkur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ileyha ve yecidu indaha unsahu ve selvahu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bir ağırlığı bolsa ya da bir kıyınlaşkan zatı bolgan közünde Peygamber Aleyhissalatu vesselam deydi Hadice abla Hadice'ga targıp arada Hadice ba ülüşe etti arada bu şuunda kalgan jarsularında deydi. Ve ama Abu Talib deydi fakat kana adudan ve hirzan fi emrihi ve kana nasiran ala kavmihi nasiran lehu ala kavmihi. Ama Abu Talib deydi ol deydi jağı etti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'na hem de milleti salgız degen zarandan tiyip durganda Abu Talib etti. Allah'ın salamı Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a olsun. Sonra yaqul İbn Hişam aytada İbn Hişam bilesizler İbn İshaq'ın sohtası Tarih İbn Hişam deyin kitabını aftarı. Birileri Sirat İbn Hişam deyit Allah, birileri Tarih İbn Hişam deyli. فَلَمَّا هَلَكَ أَبُو طَالِبْ نَالَتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم مِنَ الْأَذَى مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ بِهِ فِي حَيَاةِ أَبِي طَالِبْ. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın atasının kardeşi Abu Talib avuşkandan sonra deydi. Kureyşli Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Allah zatlarını sınat başladılar. Abu Talib'in zamanında o zatlarını eterge kollarından kelme etti. Toyist Abu Talib dünyadan ketkenden sonra ne türlü incilkelleri, ne türlü kollarına ne keleysen etkiledi deydi. Ne türlü halda da çıtkan etkili canınız canını almalı deydi. Canını alırga Abu Talib'in zamanında korkkan etkili. Ama Abu Talib ketkenden sonra deydi canını alga da oyları joğut deydi. Madarları bolsa canını alga da küreşken etkili deydi. Hatta i'taradu safih min sufahai Kureyş hatta i'taradahu safih min sufahai Kureyş'in fenathara ala ra'sihi turaban. O halga kelgen etteydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam o oramda bara turgallay. Nemeni Kureyş'ni jarta kıllarından biri deydi. Batmakını alıp Peygamber Aleyhissalatu vesselam başını urat deydi. Sucuğu nemeni, baguşu da, kumu da, toprağı da birine katışkan. Allah zatını alıp da deydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam başını urat deydi. Ve dakhala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beytehu ve turabu ala ra'sihi. Sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam üyüne kirgende deydi, o toprağın da başında duruydu deydi. Toprağını kesekleri Peygamber Aleyhisselam başında duruydu deydi. فَقَامَتْ اِحْدَى بَنَاتِهِ فَجَعَلَتْ تَغْسِلُ عَنْهُ التُّرَابَ
وهي تبكي. O halını körgende Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na kızlarının biri turup deydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na başın cuvadaydı kesti acılağın etken etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu laha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın acılağın körgende yattıydı. La tebki ya buneyye fe innallaha mani'u abaki. Cılama deydi kızçığım deydi. Buneyye degen kızçığım degen mağanat. Kızçığım cılama deydi. Sen atanı deydi Allah Teala kese saklarıp deydi baydat deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'na atanı deydi Allah Teala kese saklarıp deydi. Rava İbn İshak ondur Tarih-u Tabari. Bu İbn İshak'tan geledi bu haber. Tarih-u Tabari'de yazılan bunu. وَلَقَدْ أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العام اسم عام الحزن لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ol yılına bu şu yıl deb alay ataytıydı. Nektesen ol yılın içinde köp türlü zatlarını, köp türlü bu şulanı, hem de kıyılıklarını Allah'ın yoluna çakırgan satta körgen ekken deydi. Endi bunu mağanalarına kaytaya qallaytsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah salamına olsun, üçesi de Abu Talib'de bir zamanda avuşarlar. Aralarında bir ay ve 5 gün болады. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin avuşkan, Hadice'nin avuşkanına bir de bek kıynalgan et. Cebir'in aytkanına göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi, Hadice avuşkanda Allah bir kıynalgan et deydi. Hatta haşine aleyhi. Biz anga korkkan etkenek deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cuk bolup kalgan deydi. Bir gentep korkkan etkenek deydi. Bunun üstünde sorulan eteli. Neydi? Adam Hadice'nin Allah bir süygeni Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Sonra Hadice avuşkandan sonra da Allah bir kıynalganı Allah'ın süymünden bölüg emmedeki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de olay sorular. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam alay bek süerge jaraymet übüçesin degen sorulgan edetti. Her zamanda da söz için Allah Teala yürekte Allah'tan sonra başka cuk bolmasa gerek de bay söyleşin etti. Söz için süyüm Allah'a beriledi deybiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadice'ni Allah bir iyileşip Allah bir süygen saatinde Allah'a süyümünden bölgen mi de ki Hadice'nin süyümü bölmegen. Allah-u Teala'nın süygeni Hadice'nin süygeni ol Allah Teala'nın süygeni ve süygen. Allah Teala süyümü öskeninin sebebi bu übüçesin süygenin ondan boğandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hadice'ye baylamı. O sebepten ana yüreği baylanganı, ana iyileşkeni, ana yüreğine cuk bolganı ol Allah Teala süygen süyümünün arasına kirgen zat tüldü bu. Söz için bir kavim kitaplarda körgen edilse salihli, Allah'ın razıları olsun, aşkıla deyikler. Allah'ın yolunda, kullukta turgan adamlar. Allah'ın bir kavimlerden Allah halları boğan söz için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadice var boğança tül. Allah'ın alay süygerli, Allah'tan sonra kişinin yüreklerine kirmegen deydi. Dar sabilerin dübüçelerinde de esbilme girdi bir kavim var. Sonra bir kavim aytırğa boldu bu Allah'ın peygamberden sebek süygen sonra deyip soruğa boldu. Bayda zatını anlamağanın kıyılgandan boladı. İki zatını anlamağanın sezmegenin andan boladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salamanga olsun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müşerriya deyibizler. Müşerriya ne zatı? Şeriatını qalay tora kerek bolgan kögüsken adamdı. Bulay tora kerekti. Esi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o birileri ol salihli etkençe ol. Aşk adamlar süyümleri Allah hasır singenden deydi. Allah'ın süyümünü unutup koyuyorlar deydi. Cengiz Allah'ın süyüyorlar deydi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alay etkeni bolsa Allah'ın süygenden sonra başka türlü aytsak Allah'ın süyümleri esirikli bolgat. Süyüm de esirgeli Allah. Allah Teala'nın sır süygenden Allah'ın süyümü başka zatın jürükке kaçıştırgız deme geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alay etkeni boğu edi. Ol halda boğan bolsa o satta bizge dölgü olay boldu. Ülgübüz ne boldu edi? Kerti süyüm Allah'a, Allah'ın süygenden sonra kişinin süymezge gerekse deyip alayınlara kerek etti. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süyümü Allah'a ülgünü köyüskeni, kalay süyü gerek boğanı köyüsken ekken. O birileri bize aytqalla, Allah har kimin kesini ençi halıdı. Ençi halı bizge şeriat tüldü da, olan kesini ençi halıdı. Ol hal bayga es bölsegiz, kelgen de tedi, ketken de tedi. Bir kavim hallada, alay halga kirgeldi, Allah'ın süygen sattı. Süyün balay bir es sirklengendi, kalgan satqa es bölmegen deydi.
Башқа заттың жүрегіне байламаған дейді. Аллахқа есі асыр кеткеннен, сүйімі асыр байланғаннан. Алай тұрып тұралған мұлла, тұрып тұрғанда оған тұралмағылар көп болғалы. Айтырға ималар да көлтірінген, ималар да чөккен екен. Bir қауымға көлтірінеді, бір қауымға да оқал кеткен етеді. Пайғамбарымыз алейхиссалам бегіп тұрған, Алланың саламанға болсын. Пайғамбарымыз алейхиссалам сүйімі Аллахқа күннен күнге өсіп барған. Пайғамбарымыз алейхиссалам сүйімі Аллахқа кем болмаған. Аллахның сүйгені бұла сүйгенде, Аллахның құлларын, Аллахның қатері бұла сүйгенде, Аллахның құлларын. Алла адам сүйген сатта бір затла үшін сүйеді, основной затла не зат Алла сүйген сатта. Себеп болған не затты сүйген. Ең бірінші ариулықта, ариулықын көрсе адам сүйген етеді. Алла айтты сөз. Екіншісі игілік етінсе, кім болса сенге бір игілік етсе, адам сүйген етсен. Алла айтты. Қиын заманда сенге білек бол, сенге бір игілік етсе, сен аны сүйген етсе. Üçüncüsü ulluk üçün, жүрегіңде бір ұллы орын алса бір зат, сен аны сүйген етсе, ұллығын. Ол себептен сорған етебіз. Эм арию кімді? Аллахты. Эм сүйілерге тыншылда кімді? Аллахты. Сүйімні өзегі барды, сүйімні даражалары барды. Өзек Аллахнықыды. Эм бек сүйерге тыншылы Аллахты. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисіне не дейді? İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Teala ariyut deydi, ariyuluqnu suyet deydi. O sebepten Müslüman adamda ariyuluqnu suyeri gerekti. Hem de kesin ariyu bolga gerekti Allah aytsa. Kesin ariyu жүртүрге. Тыш кабы калай ariyu есе, халисinde калган затында ariyu жүртсе, ол Аллах сүйген, кылыклыга кирген этет. O sebepten ariyuluq üçün bir zat sүйүлүк есе, Аллахты sүйүлүк биринчи. Аллахтан арiyuluqну жараткан Аллах кесиди. Biz көзүбүзгө көрүнгөн эм арию затла hem de közlüğe körüne almağın zatlana ariyuluğun barında jaratan kimdi? Allah Teala kesidi. O sebepten en tinçli özekte suyum Allah'nınkıdı. Allah'ın suyeri gerekti. İkincisi bir öylem iyilik etilgen bolsa dey bizde. Allah'tan ne aşkı iyilik bizge kim etkendi? En mullu aşkılıktan beri kimdi? Allah Teala kesidi. O sebepten bayda da kim tinçli boladı suyelürge? Allah Teala tinçli boladı. Ondan sonra ulluqnu demengilikni üstünden karasak da Allah'tan Allahu Akbar dey bizde biz söz. Allah em ullu, em demengeli, em kudretli, har zat kolundan kelgen degen satта, o satта da suyumlu özegi kayır baylanadı, Allah'ın kesine baylanadı. Ama darajalarda karagan saatımızda Allah Teala bizge meni Allah'ın süygenden sonra kalgan zatlarını suymek izlep aytmaydı Allah Teala. Özekni Allah'a beri gizleydi, darajalarını böyle gizleydi. Suyu anasında süysün, atasında süysün, üy biçesinde Allah da Kur'an'da aytata, "Ja'al beynekum mawaddatan ve rahma." Allah deydi arağızda, suyum da hem de rahmat da jaratkan deydi. Er kişi bat şurun arasında. Suyum bolmasa kim үйленді get. Аны бай біздің адебімізде енді ол иге деп айтырға жарамайды. Er kişi мен үй бичеміз сүйеме деп айтқан, ол айыпқа саналады бізде. Ama айыпқа саналғалыққа içinde бар mı dozat bardı. Adam süymese mi үйленді get, başka adam үйлендік төледі. Allah айтты сөз. O sebepten Allah'ın sүйген сағатында Allah үшін деп sүйген мағынасы не затты? Sen ne sүйіміңді Allah'a байланғаннан sonra, не sүйіміңді Allah'a байланғаннан sonra, Allah'ın Allah bir kaçın körüp, Allah bir haterin körgenden sonra, Allah kimini süyeyse, hem de kim Allah'ın süyeyse, Allah'ın barında sүйген etse. Sen Allah kimini süyeyse, hem de kim Allah'ın süyeyse, barın Allah'ın süyümü var süyeyse. O sebepten seni süyümün tolu bolgan bolsa, Allah'a baylanıp, suyuming tolu bolgan bolsa, kalgan zatlaga da suyumingden köre tolu bolot. Suyuming tolu bolsa Allah'a, kalgan zatlaga da үйünde de, sabiyinde de, kalganda da barsına da suyumu, din karnaşına da barsına da suyumu tolu bolot. O sebepten bayda karagan saatımızda Peygamber Aleyhisselam'ı Hadice Allah'a bir baylanganı, Hadice'ni Allah'a bir suyum bolganı, Allah'tan suyumun bölgen mi, oğay bölmegen. Bölürge madar da bolmadı. Nektesen Allah'ın suyumun katında kalgan zatların suyumun Peygamberimiz Aleyhisselam kabul etmegen. Ondan sonra ayta da ikincisi karasak жылдың içinde Allah Teala iki tayangan adamların ikisinde birbirinden Allah Teala algan eken. Birincisi Hadice'ni kim edi? Üyün içinde yüreğine şoşluk bergen adam. Eşikte ne türlü ağırlıkla bolsa da üyüne kelse üyünde rahatlık tapkan. Hadice var. Hadice katında oturban boşak etken saatte anda rahatlık tapkandı. Yüreği solgan eken. Yüreği şoş bolgandı, rahat bolgandı. Ana Allah Teala ol adamın alıp koyadı.
Анан sonra bir ay ötkенлегине Абу Талибни алат. Нек болгон пайда болду. Аллах Тааланы сүйген кулу Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын катында даган болуп турган адамдары не кетип калдылар, не кетти экен Аллах Таала деп сураган саатта ана мудрасин Аллах кеси билген. Ама биз саашет түшүнүп караганыбыз болсо, эң биринчиси Айша Хадижаны кеткени Аллах Таала көгүскөн эди. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кыйынлыгында да, кубанычында да Аллахка таянырга керек болгон. Пайгамбарыбыз алейхиссалам таянган да Аллах Таалага. Ама Хадижадан тапкан рахатлыгында ол рахатлыкта заманлы рахатлык болгон көгүскөн экен да Аллах Таала. Ол заманлы бир затты. Бүгүн барды, тамма жокту. Ама Аллах Таала өмүрлүккө эди. Экинчиси Абу Талиб радияллаху анху дегеним, аңгента саткерлик биз ол немеге. Ачыктан алай турган боламды биз, энди суютуй айткан болот деген. Энди аны үстүнөн саат сөйлөшөрүк биз Алла айтса. Абу Талиб буга даган этип турганы адамга тийдиртмеген. Энди кол узатканла баш эткенле, ама жанына тие алмагалы, корккон экенле. Тиерге нек десең, Абу Талиб да бир үзүктүн башчысы да. Абу Талибтин канына ким болсо да кирсе, буларнын калларына кирмей мадар жокту. Не сүсөл болсула, калай сүсөл болсула, башкасы жокту. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кабыл этмейселе да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам буларнын калларынан болуп, башка кан келип, аны өлтүргөн саатта буларнын каллары барып, Алладан кан төгөрү керек болгон, билген экенле. Ол себептен Абу Талиб саулыкта киши жогото алмаган. Абу Талиб кеткен саатында, о саатта коллары байланганы чыгынган этет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Аллах Таала Абу Талибни дүйнөдөн коротканы да Хадижанын ызынан кетиргени Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кесине тамласына, динге файда этилген затлардан болгонда биз толук инанган этебиз. Не десең Аллах Таала бошун этмейт. О файдалардан бири не десең, Абу Талиб Пайгамбар алейхиссалату вассалам башчы болуына, Меккени алганына, кайдам Мекке барда Пайгамбар алейхиссаламдын она кетишкен көзүнө кадар калганы болса, о саатта арабла недер келди де Абу Талибла Мухаммад бир ону этип, бир онуда баргалы деп айсаштыр келди. Бир чет келди. Абу Талиб ойлойнаган, инанмаган четкенди, баш эткенди ойлойнап, булан Алла акыллары болгондо артта күч алып бизге баш болуу үчүн аны үчүн эткенди деп сөйлөшөргө болгон. Эне десең, бул затларны бүгүнгө сөйлөшкөн тилде немеле. Мусташрикле, востаковетле сөйлөшкөн тилде. Алай бул жамаат экинчи маанасынан карасак да, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Абу Талибтин жаклыгында турганлыгына калганлыгына алай жактыклар болмаган да, билалыны болмаган, кайдам көп түрлүү сахабаланы алай жактылыклары болмаган да. Sonra барган саатта тарихте айткан этергеле, Пайгамбар алейхиссалату вассалам тынчтыкта турган сахабалары неге жилип туралы алай деп сорууга болот. Неде башка түрлүү караганыбыз болсо, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам динин тынчтыкта жайган болсо, мызынан келген адамны, сөзүн Аллахтын жолуна чакырган адамны, Пайгамбар тынчтыкта турганда бизге нек болду, байда бай сорго болот сөзүн. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламны Аллаху Таала дүйнөдө не түрлүү зат бар, мусулманлы түртүлүп инжилир зат бар эсе барын да сынаткан экен жамаат. Бизге үлгү болурчу. Аллаху Тааланы тынчтыкта кишиге бир адам да сөз айтмагалай, бирөөлөн да колба тиймегенлей, динни жайдырама десе жайдыракмайт Пайгамбар алейхиссалату вассаламга. Жайдырабайт. Ама нетеди? Ызынан келгенлеге бизге үлгү көгүстөт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эшиткен эсе сен да эштириксе. Пайгамбар алейхиссалату вассалам инжилген эсе сен да инжилдиксе. Пайгамбар алейхиссалату вассаламны кан төгүлгөн эсе, каның төгүлсө сен да сейирсиме дегенлиги. Сеңедер болгон затлар була. Аллах Тааланы эң бек сүйген кулу, о затлан сынаган жерде анызынан барган кулла бу затында сынасала сейирсинмесиле дегенликти бу. Абу Талиб үстүнө сөйлөшүнгөн саатта bir kavimler Abu Talib kafir bolup alı өлгөн деп айтат. Abu Talib'in üstünde söyleşingen saatte bayda iki joruk var cemaat. Mes'alet kadaiye vardı, mes'aletu diyana. İki zat barla. Biri kada canından karasak, söz için sudeyski canından. Ne demek ana sudeyski degeni? Süt etken saatte adamga da, süzgen saatinde. Kimdi bu degen saatte? O saatte Abu Talib açık eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb aytıp ketkeni bilgen zat yoktu. O sebepten ne deybiz?
Müslüman болып кетмеген дедік. Қадайиян, судейский точки зрения қарасақ та, ama диянатан қарасақ, дин жаны бұла, динлік бұла, динчілік бұла, дин жанынан қаралса дейді, Абу Талиб дейді, иман ба кеткен деп ал айтылынады дейді. Нек? Абу Талиб алынан ақырына дәрі Пайғамбар алейхиссалату вассалам қатында жақлық етіп тұрған. Сөз дешкен де, қысталған деткен де, үшін сүрілген деткен де, ama kesin қарнашынан туғанына атмаған. Анайсы ұлы шағатлық еткен не затты мұналында дәстеді айтқалды есіңізде есе, ол артықлық етілген қағатына. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ішіне құрт кер башаған еккен жаңыз, Аллах деген сөзі қалған заты бары құрым болған дегенде, Абу Талиб не дейді? Араббука ахбарака бидалик, Аллахың айтқандан деген та. Аллахың айтадан деген. Аллахым айтады дегенде, осы атта инанып барып балаға айтқан екен. Ашығыз кітапны ішінде жуы қалмаған дейді. Бұл нен көгістеді? Инанғанын көгістеді. Бұл инанғанын көгістеді. Құран аяттанғана жетерік біз аңғы шаш аятла барла. Осы себептен bir қауым айтырықла сөз үшін, сен алай неге айтаса, Бұхариде келеді, Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисі барды, Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан еді, мен Абу Талибтің дейді, оттың арасында көргенімді бала айтады дейді. Bir dahtahati minannar, dahtaha деген от жана тұрған жеріне, екісінің арасында бір жерде көргенім деп ал айтады. Пайғамбар алейхиссалам көрген Абу Талибні жаханимде көрген, сен неге айтасың мұсылман болып, неден мен болып кеткен, терге болып та сөз үшін. Бұға не жауап береміз біз? Мұсылманлы отқа түшмеймін жамағат. Мұсылманлы барыста, Пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисі не дейді? Шафағаттың үстіне қапар айтқан сатта не дейді? Жаханимнің ішінде дейді, ем артқа қалған, жаханимнен шығарғаларында көсеу болып тұрайды дейді, салай салам. Көсеу болып, мұсылманлы. Ол да шығарық, олдары жораларға керек те, ұзатына. Осы себептен Суйутидің айтқаны, Аллахтан разыланға болсын, Абу Талиб құтқарылған да жаханимнен де бала айтады. Аллах қиына былай кеткен дейді. Біздің айтырыбыз неді? Қадайиян, біз шағатлығымыз жоқты, Абу Бакр, Абу Талиб, динге кіргенде шағатлығымыз жоқты. Ama diyanatan din janıba қарағаныз болса, адамның ол динге кесін жүрткеніне көреге. Инанмаса жүртірік түлет дейбіз. Башқа үлгін айтайық сөз үшін. Біреулен 5 уақытты намаз қылады. Намазын қылған көрген етебіз, мешітте қатымызда намаз қылады. Яна біз де қылабыз сөз үшін. Біздің құқымыз қадайия неде? Аңа? Суд еткен сатта неде? Мұсылманлық деп шағаттық етебіз да. Диянатан, дияна ол іш жаныды. İş canı neydi? Allah şunu da metedi, ekibetlik mi metedi, münafık mıydı, kabul mıydı, kabul tül müydü? Bunları işaret etken kimdi? Allah tola kesidi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Anasından, siz menge kelgen etesdi, targıp deydi. Birin o birine nese deydi, tilin ustad deydi. Sonra o adamın tili ustalığı bula deydi. Men anı şagatlıklarına köre, bunu callı bolup kalsam deydi. O anga jahanimden bir ottu degen, o adamga. Söz üçün keldi, omaq söyleşti, harzatını jasады da kesinin tersigini түзетті de ketті. Түзеткен сатта айтырға шағатлары жоқты, башқа түрлі шағат. Аны сөздері емді қалған шағатларда бұны терсигini түзге шыққан шағатлар шығарылы. Пайғамбар алейхиссалату вассалам не дейді? Қада еткен сатта, сүт еткен сатта Пайғамбар алейхиссалату вассалам бұл түс деп айтқанды. Amma deydi, біреулен дейді, алай омақ сөз дейі ба, омақ тілі ба. Sözlü jasalып söylöşe bilgen ba deydi. Kesini tabasına alıp ketkenin bolsa olanga jahanimden bir kesekti degendi. Süyse kesine kalsın, süyse atsın bir canına degen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sözge qara, значит, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun içine kirmegen de tış canına aytkan. Sonra tış canında men deydi, bunu qadanı anı jallayıp kelliğime kıyamat gün cennet, kıyamat gün Allah'ın alında meni aytkanга köre bolluğu fakt tült deydi. Allah da olur, içime qararıqtan degen. Sen bayda sözünü omaq etip, kesik o bir de söyleşebilmegende, sözünü geliştirebilmegende, tüz bola turğallayına, kesin horlatıp ketse, o saatte deydi, o adam ötürgü balgan sebeple jahanimden degen. Ente başka türlü ülge aytsak söz üçün. Menin bir ölen açqamaldı, deyik. Arada şahatlarım satta bizde köp boladı, Karaçayda ışanıp berip koyazdır bizge. Bu ışangan bir bizge şanıp bergenini, bir bizge şanıp bergen bula, hayırlangan zamanına kelip biraz cemaat. Bir ölen şanıp berse obranga xiyanat terge cevabız. Işanıp bergen ise şanganı bağasın körge gerek biz. Ol ışanmak aradan ketmezçe. Ama bir ölen şanıp berse obranı aldarga
иннеті бар есе, изначально ол иннет балған сейт ұрлап алған, деп пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады. Мен рызқым алып та кетті, не шағат болмады, не баш болмады, кесіп ісчада, ұшанған ма, берген ме деген ме. Күлен бірінде айтқан етеме, қайтар бер деймін меніңе. Қайтар оңамайды. Мен сенен жоғалмағым. Қалай жоғалмағанса, мен алып кеткенсе. Алай айтаттан без олай келей, мен аны болған затын бері сыйырып алғар келдігім бар. Дінде бар тер келдігім. Мен сыйырып алама, сөз үшін затым ызна, аны бағасы бір затын ызналама. Ызналаған саатымда бұл нетеді, қадыға барады. Қадыға барған саатта не шағатың жоқ, не жоң жоқты, сенің ашқа бергеніңе. Ама сыйырып алғаныңа факты бар, шағатлығы бар. Қады нетеді? Қады бір жалы болады. Нек десең шағаты жоқты. Нек сыйырғансам бұны ашқасын деректі да. Қады аңа шығарған хукумға көре хукумы теректі Аллах Тағала қиямет күн. Аңа айтылады қада иян о диянатан. Ол себептен судейский неме қарасаң, біз аңа жоқ айта алмайбыз. Ама диянатан қарасақ, о саатта еткен қылықларына көре, пайғамбар алейхиссалату вассаламны өліп кеткенше қатында тұрғанына көре, ол инанмаса терек түрлетті бана айтылды. Ол себептен бізде ең жұмшақ айтырабыз, біз не затты? Пайғамбар алейхиссалату вассаламның атасының қарнаша Абу Талиб иманы ба кеткен терекпіз. Ама кәфір болған деп айтырға жоқ деркелейбіз жамаға. Құру пайғамбар алейхиссалату вассаламның қатында болушылық етіп, қатында даған болып тұрған үшін, сеніңе кәфір деп айтқан сенге зорлық еткен кіші жоқты. Аны несе тыйда қояузың. Не инанып кеткен деп айта алмайсың да, кәфір деп айтырға еркелейін жоқты. Мұны үстінде ихтиляф бар әлімнен арасында, хафизлен арасында бар ихтиляф. Улу чон үйленді, суетича қалғалдан арасында. Ихтиляф болған немеде не тебіз? Тыңлайбызда ол кесін имамыңға қайсыға саны есең, анызынан бараса да тоқтаған etse. Аңладың байда не болған? Абу Талиб мүсінен алайды. Ол себептен Аллах Тағала кесі түсетсін барыбызында. Андан sonra Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға көгіскені, Аллах Тағала бізге де көгіскені аны, Аллахның діні біреуленге байламны түрлі жамаат. Аллахның діні, Аллахның кесіні байламады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Абу Талибні тұтқаны да, Абу Талибнің жақлығында тұрғаны да, аны қатында тұрған бар да, неге үйреткенді бізні жашауда о қалға келсең қалай жүртіре керек болған көгіскен. Ама дінне Абу Талиб сақлайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам алай инанмаған пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Аллах Тағала Құранда айтады: "Фаста бима туъмар ва арид анил мушрикин." Ол сенге бұйырылған затны сен ач дейді, мушриктерден де сырт бұр деп айтады. Аллах Тағала башқа аятта айтады: "Ва лақад на'ламу аннака ядиқу садрука бима яқулун, фасаббих бихамди раббика ва кун минас сажидин ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Біз сені білеміз дейді, сенің саның жүрегің тар қысылып тұрған дейді. Алланың айтқан сөздерінен көлтір алмайын. Көп түр затын айтқалы, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға соған көлтір алмайын дейді, жүрегің қысылып тұрған көреміз дейді. Ол халға келсе не керексе дейді, фасаббих бихамди раббика ва кун минас сажидин. Ол сатта дейді, Аллахқа тасбих ет дейді, жүрегің қысылған сатта, артықтығын көріп көлтір алмаған сатта, миллет терсікке түзіп деген сатта, сен терсің болмалай, сенге атбет аталған сатта, сенге терс атлан сөйлешінген сатта, сен қиналған сатыңда, қалған түрлі қиылға жүншулады Аллах Тағала не дейді? Ол тұрда жылада тұр деп айтмайды. Не да миллетке тарап деп айтмайды. Не дейді? Фасаббих бихамди раббик. Аллахыңа тасбих ет дегенде. Не? Фасаббих бихамди раббик ва кун минас сажидин. Емді сәжде етушілерден бол дейді. Аллахқа тасбих еткенің көп түрлі тасбихлер барлар да. Аллаға көре сөз үшін жарсу не да бір жүрегіңе бір қайғы басқан саатында хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Бұл сөзді көп айтырға керек Алла айтса. Хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Неді мағынасы? Аллах менге жетерікті, ем таянырға тыйыншылы Аллах кесі дейді. Аллах менге жетерікті дейді. Не да ла хаула ва ла қувата илля билля. Фасаббих бихамди раббика ва кун минас сажидин ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин. Емді дейді Аллахыңа, Алла бір құллық ет тұр дейді, тоқтамағалай сенге дейді яқин келгеншін. Яқин не затты? Өлім. Açık өлім келгеншін сенге дейді Аллахқа құллық еткелей тұр дейді. Арыма дейді, ерікме дейді құллық еткеннен. Саатта
Köp adamlar alında былай kölü alına urup былай kulluk etip baş edip zikirde etedi, sonra çukulanıp kalalar. Ol korkuluk aldı cemaat. O sen kulluk et başlansat da Allah edi, sen erikkenin közünde Allah'lay turadi. Allah'a kesini qallay bir bersen, Allah Teala bir kesine juğuk eterikti. Ama Allah Teala kesini bir fokusla, ne da bir çustvala, bir halla nemeli izlep kulluk eteysen, alay bulmayın madar joktu. Birgi bolayım, men alay bolayım. İki bolur için etmeyse de Allah'a kulluk. İçin iki bolur için etmeyse de, ne için kulluk etkense de? Ol Allah boğan için, sen de kul boğan için. Evet de. Sen Allah'ın kulusa, o senin Allah'ın da. Anı için kulluk etkense. İçinden emeli için tül. Türlü fokusla için tül. Ondan sonra ahırında da ne zatını söyleşeye gerek biz bayda? Amul huzun. Köp adamını söylüşün mıdaq deydi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nege taban Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mıdaq jıldı bu jılga? Görüyorsunuz, köp adam ayı saçtı. Sügen adamlar ketken için deydi de. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mıdaq küllü de aytmagan. Mıdaq jıldı gendi. Şeriatta jılını buşu eterge var mı derkellik? Buşu kallar bir kündü şeriatta? 3 gün. 3 günden arı buşu etilmeydi. Kiyimini türlendirge erkeliğin yoktu buşu dep. Bizden yeterli, artık size en dozat Allah'a şükür ketip barat. Biz bir zamanda adam ölsü sakalı giyerli. Tişörula kara giyerli. Kara cavluk, kara neme. Kimi 52'sine deri, kimi salaycılını kiybaylanıydı. Bir kavimleri teşmeyi de koyuyorlar bu an. Kara kiyimlerinde. Ne? Ho, Allah ile var. Bu cemaat neni köyskelliği. Bu şeriatta haramdı bu etken. Bu neni köyskelliğiydi? Allah senge buyurgan zatqa razı bolmagan köyskelliği. Allah senge bergen zatını ne gettin menge bulay da buşu kiygen ol cahiliye de bu cemaat. Musulmanlarda bolmagan ol. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buşu jıl dep ataytany. Esi bir ölen üçünde buşu etip jılına tergese Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytgan sözü bir türlü kesi bir türlü ne getken terikte bir ölen söz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne deydi? Buşu deydi 3 gün degendi. 3 günden arı buşu yok degen. Sallallahu aleyhi ve sellem buşu etken de Hadice'ye 3 günlü. Abu Talib'e buşu etken de 3 günlü. Anan kalkanlar ne getkandı buşu dep. Nektesen kes sügençe dinleyeceği almağın için aytkan. Abu Talib'in zamanında kes sügençe söyleşken sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Talib cağı boğandı. Kişicik et almağın. Abu Talib avuşkandan sonra Peygamber Aleyhisselam söz ayta birisi deydi. Söyleşme. Dep kimi urup kimi nemetip sattı aytkanımız ya da kimi toprakla başına urup vallahi zatlat geldi. Sonra Peygamber Aleyhisselam içi küyüp bargandı. Söyleş almaganına. Allah'ın dinini jettire almaganına. İçi küyüp bargan sallallahu aleyhi ve sellem. Ança atagan buşu jıl dep. Kes atagan da buşu jıl dep. Köp musulmanlar nasıl açtırlı? Hadice ve Abu Talib ketken çotagan degen. Ters de aytırga jaramaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlamında hem de biz göretkeni buşu 3 gündü degen. 3 günden ara buşu eterge ne kiyimini türlendirge ne de sıfatını türlendirge erkeliği yoktu. Ama 3 günden arasından buşu etken Allah anga bergen zatqa razı bolmaganın köyskellikte. Allah bizge kuvançını berge razı bolgança Allah bizge buşuğun berse razı bolgan musulmanı. İmanın emelerinden biri neydi şartlarından? Kadağa inangan deydi. Hayri ve şerrihi minallahi Teala. İyiliği de aşkılığı da deydi, amallığı da Allah'tan kelet deydi. Kıyını bir rivayette keledi. Hulluhi ve murrihi degen. Tatlısı da acısı da degendi. Birinde demedi hayri ve şerrihi de aytılmadı. Birinde aytılmadı hulluhi ve murrihi. Tatlısı da deydi kadanı, tatlısı deydi kuvançı. Acısı da carsuğu deydi Allah'tan degen. O sebepten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam adamlara yetiştire almaganına, algınça söyleşe almaganına, adamlar bunga burnu urgan çetkelleri, söyleştirge koymaganları, Abu Lahab alına çıkkanı, Abu Cahil alına çıkıp söyleştirge koymaganı, boğanın bunu üstüne üstürgelleri, algınça kebana alında çıkıp kestügençe söyleşe almaganı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deydi, içi kısılıp deydi, költür almaydı deydi. O halda cılını turgan sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra aytadı Allah Teala ne deydi bayda qara ayatını seyirligine. Qad na'lemu innehu la yahzunka allazina yaqulun. Biz bilebiz deydi.
Аллах Тағала айтады. Білеме дейді, Аллах Тағала білмеген не бар? Ол сенге айтқан сөзле, сенге айтылған сөзле сені қиынағаларын дейді. Сені мұдақ еткендерін білген етеміз біз дейді. Пайғамбар Алейхиссалату вассаламға атпет атағалары, сөйлеушілерге тыңламағалары, сөйлеушілерге іздемегендері, тыңламағалары, сөзін жеттіртірге қоймағалары, Аллам барын білеміз дейді. Қара бұл сөзін серігіназдан не айтады? فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Алла сенге инанмағалығы етіп етмейлі деген. Мушрикли инанған еккелі пайғамбар алейхиссалам пайғамбар болған. Амма қабыл етірген амалы. Абу Жахил инанмаса барып мол тұруға терезесі түбінде Құранға мол тұруға. Не да Абу Лахаб инанмаса терезесі түбінде отырып Құранға тыңлаған метер келді сөз үшін. Неме Валид ибн Муғира беті түрленіп қайтым келді, қойғыз мұңа тимегізін береді. Не да Утба ибн Рабиа bu deydi, bunu sıyıydı, sizin sıyığızdı, bunu töbenin düştü de o sizge mandı deyip. Alayma aytırgıt, inanmasa. Bu adam söz tüldü, bu nazımının sözü tüldü, bu kıyınışılan sözleri tüldü, bu bilgiçlerin sözleri tüldü deydi. Bu adamın söz tüldü, cinni söz tüldü deydi, bu deydi. Bu söz deydi, örgüye çıkıp barat deydi. Bunu tümündeyin barın kırıp barat deydi, Allah söz deydi. İnanmasa aytırgıt uzatlan. Allah da şahatlığı etet. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Allah bu hakkı artıklık etken adamı deydi, Allah'ın ayatlarına cavlu öteli deyin. Yechadun, cühüt degeni karşı var Allah deyin. İnana turğalay karşı var. Keziniz? Allah'ın barlığına, Peygamber Aleyhisselam haklığına inana turğalay karşı var Allah deyin. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا hatta atahum nasruna. Senge de erkelgen peygamberler deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala eserken dedi. Senge de erkelgen deydi, keletçile deydi. Allah'a da kıyılık Allah zatlarına incilgen ekkeldi deydi. Fasabaru, sabırlık etkeldi deydi. Alama kuzzibu, Allah'a örtürük söyleşingenin de inanmağalıklarına sabırlık etkeldi deydi. Ve uzu, hem de incilgen ekkeldi deydi. Kuru sen incilmegense deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aytadi. Allah Teala kuru sen tül sen incilgen deydi. Allah da incilgelle deydi. Senge de erkelgelle deydi. Hatta atahum nasruna. Bizni boluşluğumuz Allah'a kelgin için deydi. Ve la mubaddile li kalimatillah. Allah'ın aytkan sözleri türlenip deydi. Nedir manası? Allah senge boluşurma degenese, значит boluşma deydi. Allah Teala'nın dini cahillikti degenese, значит cahilgan etekti. Qalay türlü küreşleri de. La mubaddile li kalimatihi. Allah Teala bir sözünü aytkan ese, ol türlenirge madar joktu deydi. Allah küçük batne Kur'an ayetlerinin sözlerini. La mubaddile li kalimatihi. Li kalimatillahi. Ve laqad ja'aka min naba'il mursalin. Senge deydi, senge de kelgen peygamberlerin haberlerde kelgen deydi. Aytırga es taşlama deydi. Es taşlama Allah gelişti deydi. Sen es taşlarsa zat joktu deydi. Allah sözleri türlenekli deydi. Sen işin жаңыз жетtirgen danarsın aytadı. Ve in kana kabura aleyka i'raduhum فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Senge kıyın tiyese deydi, senge karşı var kallar Allah'ın deydi. İ'rad degeni protif var Allah, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Senge kıyın tiyese deydi, Allah'ın ikkeller deydi. Allah da olan aytkanına kara. O saatte kolundan keliyese deydi, izle de jerde bir teşik tap degendi. Ne de batışlatap da kökке çık degendi. Ol men keltirgen ayatlardan başka ayatla keltir alığı sen keltir deydi, alay bu olka cahilleden bolma degendi Allah da. Esketken dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kara. Huda lejemahum velev şa'allahu lejemahum alel huda. Allah Teala'nı izlese tüzlükке ciyarık et barısında deydi. Allah Allah'ını izlese barısı da bir günün içine tüzlü ol kalığı deydi. Barısı inanlığı deydi. Allah Teala'nın bir hikmeti bala inanmaq Allah. Allah bu halka deydi فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah bu halka cahilleden bolma ey Muhammed deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Qaraqalay köl beret Allah Teala'da. Nemege Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Biz qalay etebіз? Bir adam iki adamga vay namaz etsen, qaydam Allah'a inansang degele, qoy men degele. Qoy men inanmayt, men deb alayt başlayırız. Menge tinglamayt. Menge Allah Teala ne deydi? La mubaddile li kalimatillah. Allah'ın aytkan sözlerinde türlengen zat joktu. Çakırsan düzelme madar joktu. Allah anga buyurgan ese sen жаңы sebep sana düz jolga söylerge. Buyurmagan ese deydi, o senge qaytmaydı. İş Allah'a qaytadi. Kesin içinden oyup, kesin içinden kıynap, içinden kүйüp, içinden janıp, mıdak bolup turga kerekli zat joktu deydi.
Sen aytkan sözler sen yağur tiyese degende Allah da aytат da. Nek diyetsen yağur deydi. Aytkan sözleri. O zatta jerde teşik tabeysen kir degende ar deydi. Kökken bu ceneme başlatabeysen çık degende. Allah da aytат. Fatatihim bi aya keltir deydi ayatla deydi. Fatatihim bi ayatin ve lev şa Allahu le cemahum alel huda. Allah bu Allah Teala zese lan tüzüke ciyargıt deydi. Ve la takunanna فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Allah bu halka deydi. Sen cahilleden bulma deydi. Ma bunu aytkan manası cemaat. Abu Talib var mıdı, yok mudu? Hadice katında bolgan mıdı, bolmagan mıdı? Adamlar senge tыңlayымla, tыңlamayымla. Senge man maytalla, igi maytalla. Urgan metelle, sürgen metelle, ters kaparlam söyleşelle, ötür kaparlam söyleşelle. Senin işin ne deydi Allah Teala? Senin işin esketmekti deydi. Senin işin çakırmaktı deyin. Senin işin deydi Allah'la bulmaktı. Başka türlü zat yol yoktu deyip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala bunu köksedi. Bunu babayda jastığa ne kaldı bizde? Bunu babaya toxtayıq Allah aytsa, kel derste inşallah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e barğan xapara. Alayda köp türlü zatlağa türtülgen eken Allah salamanga olsun. Ne? Ha. Soru boğan bağında nemeti soruğa cevap verir inşallah. Eksin birbirine kaçıştırmak da iki temanı. Bugün bunu baya toxtayıq. Kel derste savaşan bolsaq hicra. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e hicr etkenin üstünden anın üstüne söyleşiriz. Ve sallallahu teala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.